Asengibingelele mhlaba wonke jikelele. Dr. Lamini okhuluma ngomthandazo. Okwela bakhona emakhaya ngeke athuphazamiseka kancane namhla ekseni. Ngoba khona abantu abangifuna private number bangitshela ukuthi angazi kukhona into engiyenzile engekho kahle emthethweni bamaphoyisa bona. But ezingikhuluma nabo sangezwa ngasho into ebeshiwa ngizwa lekizwa. Abantu abanenkinga beze kumina. Kanti at the time bekhuluma nami but recorda everything angazi benza kanjani. So within 5 minutes umuntu ufuna say off isasebenza. Bangifungela abanye abantu hayibo sithole umuntu la uthi uyahlola but ivoice isiyona yakho. So ngeva kuthiwa scam ngazama ukufela amaphoyisa nebantu bami sizama ukuthi into esihle masinyane ngakhomba block amakhonto even ikhokha imali emabank. Ngisho ukuthi ke ngeke nize nilunge ngifanye into iqiniso besobala. Lento mina ekulapha mayibe umthandazo ngayiphila segazini lami. Angeke ngibe ngixeka abantu kakhulu but nje ngithi lo owenza lokho ngicela ukuthi akuyeke ngenhliziyo enhle inhliziyo ekhola. Bazama ukwenza iscam ekseni mhle amakhozi kumele nje from 9 so bengasakhona ukufela ngabantu but lo muntu utheni uyahlola and I'm sure ukuthi umuntu omlapha endabuko mhlawumbe uhlangene nabanye abantu angazi mina abantu ibona abangithandako mina lento engingayipho uNkulunkulu nabakithi angikopi into emnye umuntu so ngithi wena owenza lokho ngiyakubongisa futhi zakho leyo kusiza ukuthi ngingakwazi futhi ngingakuthola and ayikho into engakwenza wona but one day uyakwenza kumuntu o wrong emhliziyo inhle kakhulu. Ngithi ke mina ngiyakutshela ngokubuza uyogcina ngaloko kuphela okunye ngeke kwenzeke lutho. Mina manje nginawo ayoba ukuthi ngiyahamba emhlabeni ube kuphela kwami. Hayi ukuthi ungivale or ungishoka kubani. So nibalandeli bami ngicela ukuthi uma futhi mina niyayazi ivoice yami anifake imali emabank anifakwe kwezinye indawo khuluma nami or else wenze i-video call. Kunabantu abacamba emanga baheke inamba zami bebaqala iqiniso kwesi2 laba ngizange sizwa amaphoyisa namhlanje. Sengiyabona ukuthi why abantu abaningi bagadwe uma belapha some point endawo eKhasekudeni or ekhonta abazenzako bese abantu bayagadwa because ufuna abantu abangabajabulele. Mina ngizokuphumela ngenkani. Uyabona into engiphethe le. Ngenduku le. Sengikhanike ngiyenza ukuthi ngibe umuntu ose bengavumela into ebengifuna ukuba ngiye but ngiyabona ukuthi kufanele ngibe yisotha nasakusona. Ngibe yisotha kufanele ngikhombise ukuthi ngimuntu wesilisa lento engiyenza ngiyayazi ngayiphiwa. Ngikadiwe mina la ekhaya kunamakhosi akade mina la ekhaya. Le bhodlela ngifuna ngayo mina manje labhama liyakhomba ukuthi kukhona into ezakwenzeka. Lena nduku le eyami njengoba ngibeka eceni kwami ngithikini balandeli bami ngiyanithanda kakhulu. Angisinto shila phangele maphaphu but wena kwenza lokho kwenzako uyeke ziphathe kahle uzolimala. Mina ngwabantu uNkulunkulu baphansi bangibhekile inkosi nibusise. I love you ngiyanithanda egameni kaJesu uMngcwele kulabo bakhona emakhaya uNkulunkulu namandla bakhayinseje amandla omkhulu abe kwaphela konke okuhle bakufisile kuphumele egameni kaJesu phakathi. Amen. Mina ngizoba rich because of nina. Ngizoba rich because of mina. I love you.